Cum se numește compania la care lucrezi? ما اسم الشركة التي تعمل بها؟ Cum se numește compania la care lucrezi? Am 3 copii, 2 fete și un băiat. لدي 3 أطفال، بنتان وصبي واحد. Am 3 copii, 2 fete și un băiat. Îmi pot face o programare pentru miercurea viitoare? هل يمكنني تحديد موعد ليوم الأربعاء القادم؟ Îmi pot face o programare pentru miercurea viitoare? Cât timp vei sta în California? كم من الوقت ستبقى في كاليفورنيا؟ Cât timp vei sta în California? Știi cum să ajungi la Hotel Marriott? هل تعرف كيفية الوصول إلى فندق الماريوت؟ Știi cum să ajungi la Hotel Marriott? Cine e? Întrebând cine este la telefon. من هذا؟ الاستعلام عن من على الهاتف. Cine e? Întrebând cine este la telefon. Care este mai bine? Spaghetele sau salata de pui? أيهما أفضل، سلطة السباغيتي أم الدجاج؟ Care este mai bine? Spaghetele sau salata de pui? Aș dori numărul hotelului Hilton, vă rog. أريد رقم فندق هيلتون من فضلك. Aș dori numărul hotelului Hilton, vă rog. Când ai vorbit ultima dată cu mama ta? متى كانت آخر مرة تحدثت فيها مع والدتك؟ Când ai vorbit ultima dată cu mama ta? Mai trebuie să mă spăl pe dinți și să fac un duș. لا يزال يتعين علي تنظيف أسناني والاستحمام. Mai trebuie să mă spăl pe dinți și să fac un duș. Vreau să trimit acest pachet în Statele Unite. أريد أن أرسل هذه الحزمة إلى الولايات المتحدة. Vreau să trimit acest pachet în Statele Unite. În Massachusetts ninge des iarna. هل تتساقط الثلوج غالبا في الشتاء في ماساتشوستس؟ În Massachusetts ninge des iarna. Știți unde este un magazin care vinde prosoape? هل تعرف أين يوجد متجر يبيع المناشف؟ Știți unde este un magazin care vinde prosoape? Când am fost la magazin, nu aveau mere. عندما ذهبت إلى المتجر لم يكن لديهم أي تفاح. Când am fost la magazin, nu aveau mere. Uneori mă culc la 23:00, alteori la 23:30.
أحيانا أذهب للنوم في الساعة 11 مساء، وأحيانا في الساعة 11:30 مساء. Uneori mă culc la 23:00, alteori la 23:30. Ce fac oamenii de obicei vara în Los Angeles? ماذا يفعل الناس عادة في الصيف في لوس أنجلوس؟ Ce fac oamenii de obicei vara în Los Angeles? Am fost la supermarket, apoi la magazinul de calculatoare. ذهبت إلى السوبر ماركت ثم إلى متجر الكمبيوتر. Am fost la supermarket, apoi la magazinul de calculatoare. Eram pe cale să părăsesc restaurantul când au sosit prietenii mei. كنت على وشك مغادرة المطعم عندما وصل أصدقائي. Eram pe cale să părăsesc restaurantul când au sosit prietenii mei. E un restaurant acolo, dar nu cred că e foarte bun. يوجد مطعم هناك، لكني لا أعتقد أنه جيد جدا. E un restaurant acolo, dar nu cred că e foarte bun. Am o întrebare pe care vreau să vă pun. Vreau să vă pun o întrebare. لدي سؤال أريد أن أطرحه عليك. أريد أن أطرح عليك سؤالا. Am o întrebare pe care vreau să vă pun. Vreau să vă pun o întrebare.